katakan bujur man bandu o Tuhan, alu bulat ukurku. Ilebe-lebe di bata si deban rende aku mujikam. Jana muji gelardu, arjimpu aku ngadap kuru mandu si badia. Ideng keken Tuhan, toto kalak si tekbana. Arkiteken kam setia dengan tetap kekelengendu. Enggo icida kendu maka gelarandu ras perentah du beli nenasangken kaipe. Tupung ku lebuh kam, ialo indu aku. Alu gegehendu ipe gegehindu aku. Ideng keken Tuhan, toto kalak si tekbana. Amin ape kam si meganjangna, ipe kena kenandung kalak si meteru. Kalak megombang laban cebuni ibas kam nari. O Tuhan kelengatendu tetap rasa lalap, bahanlah serta dahin si enggo ibenakendu. Ideng keken Tuhan, toto kalak si tekbana. Alleluia, 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 alleluia. Kam ka Petrus batu sin teguh, rasi babu batu pala senda meku pajeken gerejaku. Jana kini rajan kematen langasub nalu kenca. Alleluia, 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 alleluia. Kam kap Mesias, anak di bata singgeluh. Nandai Bapa turang rasanina kekelengan, eindame pengakuan penandaan Petrus nangdangi iseikin Yesus. Ibas wari minggu semal si pe-20 sadakan eida, kempak kita i petangkas tuhu-tuhu isekin Yesus eida. Kenca nggo redahin i tengah-tengah sinterem ibas masyarakat, maka gelar Yesus eida terberita i Japape. Maka lit mendar bagai-bagai penandan kalak, cakap kalak karena ise Yesus. Perbansiye maka i Kaisarea i pepulung Yesus ajar-ajarna guna diskusi, ya entah bagi runggu peningan, karena berbagai-bagai cakap kalak karena isekin Yesus.
Nguseuh paksana. Maka ajar-ajar enda itegu-tegu Yesus guna nandai ia situhuna isekin ia. Ajar-ajar enda nggo ibegina karena ia ajarna, nggo idahna karena perbahanan Yesus, nggo itatapna jinai gegeh ras perbahanan Yesus si luar biasa. Maka semepaksana genduari ngangkai isekin ia. Maka Yesus nungkun kempak ajar-ajarna enda. Kai kin nina kalak karena aku nina. Kenca isungkunna bagena, isungkunna ajar-ajarna jine. Adi ningkena isekin aku enda nina. Maka tebdisme Petrus jadi wakil kerina ajar-ajar enda. Si petangkas isekin Yesus Kristus ras ia neruskan pendahin Yesus. Maka penungkunan Yesus enda labo penungkunan keempat Petrus sekalak najine lang tapi mankrina ajar-ajar. Jabab Petrus ndai enda cidahkan pengantusan ajar-ajar enda kamkap Mesias anak dibata singgelu. Jabab enda ertina mekap maka dibata bapa kap si milih Yesus jadi si meritakan kerehenna, si meritakan maka dibata tuhu-tuhu ringan idoni enda. Kamkap Mesias nina Petrus anak dibata singgeli. Mesias ini timai-timai sedekah enda labo skala pemimpin politik. Entah pe penguasa si pagin majekkan mulihi kejayaan Israel selalu gegeh militer. Bagi sini harapkan kalak-kalak jauh ditupung sie. Maka man kita pedah kami singatkan selalu sidenda ulah meter-meter sa kita ya meriah siakap adi gereja anta idemi alu pemimpin politis. Maka min kita tuhu-tuhu metenget kita makaikan tahun politik enda guna berbagai-bagai kepentingan siban ibas gelar gereja. Mari coba si pegermetkan sada turi-turin enda. Lid sekala pejabat itenahkan guna ngeresmikan sada pameran lukisan. Tapi baswari siya sangaya rehei lupa ia maba kacamata. Maka ninarkusik keempat tono ajudannya. Lupa kelaku nak kacamataku. Siap bos, ini tuh. Tenang saja kamu. Labo dali. Kari kusampati kamu. Nurikan karena tetap lukisan sini idah kita. Maka kencadung kenca acara peresmian, maka radu raskrina sirah enda dalan-dalan pejabat enda ngenen-ngenen lukisan-lukisan enda. Sekubas lukisan si pemenang nina pejabat enda. Lukisan ikan enda menjidekel. Rakusik tono. Oh bos, ena lagu ikan, tapi buaya bos. Oh, nina pejabat enda. Oh, kepaikan perbanjileina tempa idah buaya enda bagi ikan. Bas lukisan si pedua kan, nina ka pejabat enda.
Luar biasa bestangna gajah inda. Rahina tono, aina labu gajah bos, tapi banteng. Perban tandukna ku teruh tempat-tempat bagi gajah. Erdalin kaya kujah kujenda. Idah naka lukisan si petelukan. Indah makana lukisan si mejilei nakal. Gorilla si bas lukisan indah tuhu tempat ngeluh lah tempat lukisan. Kutukur mainda. Megikai ni sengget ke tono maka opa. Indah lah lukisan pa. Indah curmin kaca pa. Ayo untuk kap sidah duit. Maka remengkah kal siakap. Yesus tak indah. Labo Yesus politis. Labo politikus. Ngalaui pengakun Simon, maka nina Yesus kempak ia. Malamlah ataindo Simon anak Junus. Sebab labau enda manusia singataken caman bandu. Tapi bapangku sini surga kapsi ngataken caman bandu isekin. Janah ningkuman bandu Simon. Kam kap Petrus. Janah ibabau batu enda. Ku pajakkan me gerejaku. Janah kematian pelanga sup nguasai sa. Alusidenda tuhu ipetangkas Yesus maka perpulungan kalak sirkini teken enda tedis ibas palas-palas pengakun kini teken Petrus karena Yesus. Enda sirbahanca perpulungan jadi enteguh repalaskan kini teken Petrus nangdangi Yesus. Perpulungan si bagenda lah banci ikernepkan kini rajaan kegelapan si uapa pegegehna. Tapi gereja ngasup menang ngadepi kerinana kini rajaan setan. Iso untar kena pe kerabangenna janah ikernep kena pe kerina bidai seminna. Gegeh ras persadan gereja enda tergantung laboman pemikiran si hebat sini katakan gereja entah pe perbahanan sada lembaga entah pe ugah hebat na teolog tapi gegeh ras persadan gereja enda ijamin selalu penandaan karismatis paus maka pengganti Petrus karena iseikin Yesus kap Mesias anak di bata singgelu. Maka gereja ta lalap menda megegeh resada paguh adi resada ras Yesus Mesias anak di bata singgelu. Adina gereja lalap jadi ingan Yesus ndalankan pendahin keselamatan na erkiteken silang ras kekekenna. Bapa nande kurang ras senina man Petrus i berikan Yesus kunci kini rajaan surga. Kai mendartina pemerai jadi sinagang kunci endape iberikan di bataman Eliakim anak Hilkia bagi singgoi bagikan kita ibas ogen pemena kuam tamakan me idatas barana kunci rumah Daud mina di bata adi ibu kana isei pelabanci nutupsa adi itutupna isei pelabanci nalangisan. Man Petrus iberikan kuasa labu guna nentukan ise si bansi bengket
ise silang kubas kini rajan surga, tapi kuasa gegeh guna nahan gelahna gegeh kematen labanci mengketi kini rajan surga. Ikuncina iruk nama surga ibas krina pengaruh-pengaruh sila mahulinari. Maka labau si jadi sinalangi ras sinutup pintun ku surga, tapi jadi singambati gegeh kematian. Maka kuasa Petrus enda mekap sini tagangi ku paus mekap ngep umat labau menghakimisa, labau ngukumisa. Maka pemerain kunci enda keempat Petrus ras palas gereja si megegeh sini ijamin enda. Pemerai Yesus kunci keempat Petrus ras palas si megegeh gereja sini jamin alu penandan paus nang dangi Yesus Mesias anak di bata singgeluh enda krina pendahin di bata sincidahkan ubatu hubagesna kepentaran ras pemeteh di bata. Maka bas ogen si peduakan katakan man kita keputusan di bata lakel banci si selidiki dalan-dalanna la banci siang kai krina lalit sadape si meteh perukuran di bata lalit si meteh si tikel pe dalan-dalan di bata. Maka ban di bata tama kemuliaan si meganjangna serasa lalap. Amin. Pace ebene di bata si bada kuasa masuk kam krina Bapa ras anak ras kesah si badia